Ladies and gentlemen, the Biritera of Lawag City, Mrs. Clarame Arconado. Nagligay ang desisyon na lipatin ka when saan hinadok ang armida abaso jako mabilang puso hinggaman sinagdan jaken ka kurang himapay hinang binaybayan natured ka inang nagay hayaman maragalilaw ulpod na pekla na ang itiyami hinapon dinaligudan maragalilaw ulpod na pekla hawandan hinapon binaybayan. Nagrigaw ang desisyon lipatin ka when saan hinado ang armida abaso jakon mabilang puso hinggaman sinagdan jaken ka kurang himapay hinang binaybayan natured ka hinak nagay hayaman manangalilaw ulpod ka ng peklan nahalang nitiyami hinapon dinaligudan maragalilaw ulpod ka ng peklan hawandan hinapon binaybayan maragalilaw ulpod ka ng peklan nahalang nitiyami hinapon dinaligudan maragalilaw ulpod ka ng peklan hawandan hinapon binaybayan. There you have it, ladies and gentlemen. Miss Clary American. And of course, next in line is the